soya ko ay mo pwede su state dang nga speaker minutes som ni em chua chair zom na po amoy leve senior member niya kanna adi kani entena ni thum ti to no po alo da president hello tak kan chair senior member zawk in speaker speaker kay BMC minister chu maton man to a chu la nga ti la ni som ni ni wa speaker ngai ne de wa soi speaker tiang chu ani awangin khalai tin budget se sora ni du ham kol la kun ni ro kan ti ko oh le ka lo me Royal Florida hian signboard shang kan siam theih renga 3D 2D nameplate logo shang kan siam theih renge signboard moi tak mangin Royal Florida te chuan in emaw door office ti chang tlungin amoina bel cha tu ni hi kan du tak zita indoor in mi mit alo lak le zwal nan le customer tam zawk in nei bel chur theih nan Royal Florida a signboard lo order ve vat tro le kan tarlana hian eng diklai po Sofia theih reng kanni Royal Florida Zarkot Main Road near SBI ATM contact 9378143753 hey voina budget ZPM sarkar kan timang chun sei war bok ZPM sarkar ti lam kha budget voi thum pharna nita he pathian le mi guizara hela hianin he galo tam thumna galo omveta budget estimate aya leibatam hi kathet voi khatna katel ve voi khatna nia sarkar masalama te khan leiba hi lo to ngei zel renga chuti rol chuan voina kan finance minister tele ding ke tan chon ka veilam niang chu chu te he soi tu pa ba chu dei me chang ha shan ni aro armaya mi puimin da khamani antia hey leiba budget kan han soya kum somngan huwa rul turania pungum loving kan tia lapiang lo tenen lam hian leiba kan muchia don ni na langa lo piang chop tur che po hian leiba haron so pui don ani zoram a hian chu kan vaina kan budget han soi tur hi ani a chu dirwalin hei pu speaker kan chief minister finance minister ni bok ina budget speech a hian thil thatak tak tam taka uma hei pangana a sarkarin physical responsibility le budget management tha kan ne poimo zia le kan summan tong kai dan ti phalnai kan cheranga sang hi som hi panga som hi paru thlengin o power purchase bill po hun taka kan pechina he wang hian april sang ni somni panga atanga somni paruk january thlengin cheng bible che zali le som sirele paruk 0.04 rebate kan dong hengte hi alom om kati ale lama he budget hi a chevek lovani thatak tak atam mai hang te kha tun sarkar local zel turatan po hian kan enton atana om se tha kati atu po lo sarkar se hram hi he sarkari kan ta ni kan ramani leiba lo thei reng mai leiba kan han nei chin te hi apoi kati a ti chuan parukna hian bu speaker ipal nen committed liabilities chungchang alo soya chuda chuan cheng works department hen khat leba tingkhom heng public works department te cheng bible singa ka soivek lawang power te le health engineer department a leba tam taka omani ti committed liabilities atia hetah hian sport department a pokhan a omani he house ange phon ka soi thina mase soi chua ani ve tatlat lo hi le tel ani ve ta lo lai hi kan house leader finance minister po hian bin hriat sakse ka du khop maya tuna henan manga a angani kabial chon hukwa hei kan thiante atangin khala khat lamai turan ngai bi lo so khale turate pon be sei te ponianga
JCB an lo manga chiparan lo manga kha kha nan thing reng maya bo ta te kha chu diam chuan sangaw lam soi kha lam kan en wang pon ni lo lai ram kan ngai to wang ania kalai kha sangaw lam atang pamiron phone chen mai an ni po hen noi som chuang khatiang kha awma chuan chuan push speaker hemi committed liabilities tia hian power department te public works department te public health engineer te ngot lo de hian sport department te po hi pek sak ve lo hi awatha em ti lai kha kan soidu ani speaker so if you thank us ya sangaw khachu an PR ka lo chiara pulore nan kan noi zan ni feel som ni ta na kan sum da sa thlap kha a pe lom thu soi na PR te po khan siama lo ka lom khop maya chon hu kha ne ke na thokro ka ti ani po ka chia lo ma sen lo thoka lo me mun po ko ve na MP fana tangin ti fel ani boka engemo installment lakim lo te ni a sport department a hian sum lawati mi lo sum reng si ZPM sarkari na thil dangan manului tlat ali sport minister sa ta ka pe thlap khania chu zawk chu ni push speaker hey kat bulo BJP ho to pa hi lo ka soi ai lo soi rotia puchan te na ti boka minute khamin bel hle ngai don ni ne kala khai voini nimin pi lam thang boka message kala dong na wangin milo soi so sakte kan poisa kha kan mang ange mai anti wangan soi kani an lo ti fel theini pe chon ngai ila athain karinga te chona pa nina kan soi du chu serial number 7 Mizoram universal health care bil sang hi sum hi panga tanga kalpui hi kan uar khop mai kan chuang khop maya engem mochina chon na lom umani amaro chu he ai hian ti chang thlung tai la ADP dang te pon blon te po kha kan la dona bil thei chin le bil thei lo chin nan ne ya amang an thla khop maya tin aizol khopuya damdo in cha manager kan ti te aizol hospital kan ti te tiniti kan ti te antel ve thei lo lai hi kan sarkar hian sinot retin kenipon kan zom du ti te po an soi ni in ka lo ve a ke tlang thang lo siat ve a khanga ngani chuan ti nge atha ka ti hatin rampona state chung mai ni lom state pona te po engem mozat impanel kan ne ya heng ho te kan ti thei chuan an ni re attention an ti ve thei karinga chuwangin pu speaker hei hi kan ti rau to chu cashless hi ani zo vek lo wani dei lo chin na nei thlat chuan chuan mang an thak khop ba he ke ni bial phai chu kan sang chia dik tak chuan mani lo pokan alpha lo thelon da ngaya an da saka alo thlen na chia an nei ICU an oma kan pek sak ngaya an wei don hi pek angai ani mangan thak maya chuan hemi universal health care kan kalpuina cashless kan tina hian huam zau silhatin damdoi in aizola tunhuna kan en panel chu dur damdoi in lian dawa jon dur tlang an civil hospital te ZMC te hi chu adik takin chana harani kan pan ber le emergency po kan tlan du na chu manager te aizol hospital te le tiniti te le damdoi in cha lian dang voinia la som velo te hi anni long ta son LCMC kan ti Lalpa Christian Medical Center and Hospital so na zoma amaro chu anzom khian abil healthcare ina cover lo chinka pek tel ngai om tat thina ni khalaya kha anti rawani chuan tikan ti rawani chuan he aya ti thathi awan thaem ti kha kan soidu tin pu speaker he la hen kan han soi thin khan kan saski kan uar khabalon soita kan kum somnga lapiang turte tan po leba kan da sak hi kini ho su kanon tolawang kum somnga nu chuan vena he ho som ho hi su kam bo vet to masen lo lapiang turte tan kan da tam lu tuk chuan a fel lowanga ti la kha ngai tu na oma apuk thei ang puk bor lo devin le tun sarkar hi hei anun na chana chu saski hini ber hian lang maya khalai kha voina hian kan soilang duwa
tin pu speaker hei kan budget ahan ka lo soi ve chin tawa revenue expenditure to le capital expenditure hian kan chen hi ani maya kan budget estimate hi hela hian hei alandana chuan revenue expenditure tan hian 82.53 ni in capital expenditure tan 17.46 ania hela hi ka ve ang renga ka ve dana hi diklo nge phe chu ka he chia lohna in hela hian hei supplementary demand hi kan hu thina tuna po hian kan noi sang thum le ti chuang ko sang thum le ti chuang lai mai kha kan mua khanga te khan helai kan soidu chu mak lo soi thin to tho angin speaker department chen kha tam taka hlo indai lohna an lo tu chiang sa reng sin lo indai lo deuh chungin budget ate kan handa saka supplementary demand lama kan pek bel le sia kumina po hian salary portion arungot po hian noi sang thum chuang tuna kan kal supplementary demand kan soita ka kha kan pa su ra hen awma chudeng chun wages sa omboka tin POL kan ting chu fuel ate po khan kan khesa lo mi khesa ka chu da felila ti chuan ani na ang hian budget hi kalpui mai ni ta sela awa thadon em ve o ti kha kan soi duatin hela hian kan finance minister kan chief minister bogin benchil ve se ka tu chu revenue expenditure tan hian mana turan soya power purchase na tante kongpui le sarkar building rang engkol na atan atia hi capital expenditure revenue expenditure umchi ni don emmi hela ya capital Biak khan capital expenditure khan kongpui siam nan ti kha om le sia kongpui siam nan khan revenue expenditure tang le capital expenditure tang khan mi tur ni in alang tatlat maya khalai khamin thil fe se ka hiat fu lo de te po man mai thaya tin kan budget kha kan hiat angin seng viable che singkat sangli zaruk sangli zali somru ko point som ko pani ania ti chone ta revenue expenditure le capital expenditure man tur kan han soya at total kha heta ronjian le na point number somli le pani na hian 2026-27 revenue le capital expenditure ta na sumru man ti bible che za thum som ko pathum kha angeni omji min thil fe se tin singkhat sangsari somsari paruk som point som ko pakhat ni roin som ko pani tur zo som ko pani ti kha ko khat tur zo ani lo mo ti kha kan soi do pu speaker khonga in pathum ai ka onia kan soi le du chu somli le pasarina hriat kan buat saya hriat buat sayna tan hian batch kwa lutin in cheng nuai za thum somriat pathum pa somru pathum jak senrala ni tia kan ho tu thel kha khan kumin budget mi tur mote kan ti mai ka the budget speech khan kumina kan da ta ka hi chu cheng nuai somli chau ani a batch kwa hemi hriat pi kan kalpui to don lo mi hriat kalpui na hi batch kwa lo ni ta se nuai za thum somriat le pathum point 63 a hi a parsena chut pe azza ta chut pe chuan voi khat batch khat kalna hian noi somli pani sing rup sang ni zanga somnga panga dai mai voi khat batch katak han ani tamang reng khop maya engani man dan le mo dan pe chu ka het hau lova mi hinda pe ta zo thei do engoro seili ang chuan ka pathum ai ko ka dikha ga ju mini som thum tin push speaker khong eta ngen ka du chu MLF lama somonoma leader in som panga soya anin minute za pangan soya BJP in som tho isa minute som ni kai pakhat chau kani wang dilun IO ve kani kha khwain min consider ro kani ni chu ale pekachon INC member tam de ngai ni chu ro kan lat tang manga helama kan lat thut ni omang kalai ka chu epon se khwain min consider chinka ti chuan kan soi du le pakhat chu hei kan soi or khop maya sumnga le pangana flagship program khan kan soi war wa kan chief minister pai chu thil hi soi thi kan house leader pai thu thil hi soi thiam ko ba
ส่วนข้ารำตัวจงๆflagship program มั่งมาสับเบอร์กันนี่อันที่ดิกนัชินชูมันนี่อามารู้ชูกันกัลปุยดานเห็นเฮ้ย September 3นี่เลยส่งนี่เลยเปลี่ย progress partner น่าทบใครรวยนะอาร์สัตนัดชินฟิลิปปินส์ partner progress partner เลยจะทุ่มเลยสมเด็จเลยปลีเจ้าอะไรนี่เนี่ยลัดเลี้ยมันนี่ที่ชวน chief minister special package ค่ะ partner สังนี่เลยจะสรีเลยสมปฐุมอันเนี้ยKongres Kala kacen ni liupia MLBL kata po mi chung ko sang ni te kan thang ni ya helaya kan member sen kata kan push speaker Sarkara heti ang da ve hi kan om to em te foi ni za songa kan da kan auring khup maya Kongres Kala kacen asang tel hian mi de thei te hen theng phak tur budget kha kan lo da to chin ani push speaker chu vai na hen ka soi duwa tin hei so thing leinan kumin kala ya ngun po hian a so thing bi da spot price a cheng noi za sumli le pakhat le poi som paruk kan pe a so ran thai thal leinan cheng bai bel se za sumnga kan da kha so thing man po dai lawang kumin a pachon di ai chida om ti the pachon lo siam khan phur veo do na nia tin chu ti rol jon mi ko nga hian push speaker ka soi du chu apur tu kan lawin apurani kan en kan tila hi atak ni ro se LOP hi kan ngai chang dik lo thin nge ni kan she dik lo thin nge mu ni kan boi deu sia maya pu speaker angai nom khop maya i veila ma thu te poin an selvak ngai nan she lo deu khana langa soilo ka tum zet na ma ro chu tun trum budget thi angai nom dang da yang reng riau maya kan opposition lam te poina hei po hi atel lo hei hi tlem le tuk ten te le lama lein ba min ti boxia asiam tu tan hianin anwa thiama va har don em ti kha karil ruaron oma full speaker he sarkar lo pian to nuwa budget sang sang te ka thir kuala atira kan finance minister ina asoi to anga realistic budget hi kan nai deu ni hian ka sia kan sum din mun hi thata thute ti na ni lova he budget hi chu kan sum man dan tur pharna ani maya sum din mun tha ti na lamai ma khanin fiscal management a sum en kol konga mai ro kan son hle in alanga chu iveila ma thute poinan muthiam ni in ka sia pani khat han ti lo thei lo kan neih chu nia kan soilen deuh ber maya leiba chungchang kan soya kha veilama thuten min ron en pa deuh zelan soya wang khan kum sang ni som ni pakhat sai phaya zana campaign na hian thu ka soya chumi ka thu soi chu second som pasari hin kata an the dara lei kan baddan chungchang ka soina kha second som ni panga second hriat dang kha kat le se chuan sum hi man na tur omania capital chu capital a revenue chu revenue a duwa baya duwa tlak turani lo ti thu kha ka soya ke ni chuan khati lai khan kan ruling party khati lai mi te khanin saski le CDP kha campaign na kan ngai deuh kata khami tha ka ti lo na thu ka soi na kha ne a khoya ma khan leiba that lo na mo leiba lo tur ka soi reng lova an kat ka second ria chon han ti tlai de ulek sela chu hetiang ni sum man dan tur ni lewe sum man dan tur tha chu hetiang he ni leiba thi mi pui leiba ni sum hi mi pui sumani ti ka soi na kha ne a video hi la om vek sia khalai khan ron war ta de khata amaro chu hun la ya dule kan bayanga dule kan kanganga tiang mot kha budget hi ni lo thu te tin saski te pok campaign na naman tur ni lo thu te ka soi na kha ni ya khalaya kha kan soi fia du boka tin he sarkar hi akhong ai kha khopin ka sia sarkar na lo chela tengin abu ti that ngai tam tak kha om ti kha alang reng maya abik tekin central atanga kan transfer mulen berchin mai devolution engene deficit grant kan ti mai post devolution revenue deficit grant kan ti thin ate kha iveila mi te hi chuan sarkar to pa khan no vai bel che sang khat zaruk vel kha an la mu phani ke ni a chuan
kumina apo khan zanga chau khan ito kum thara phechun om to lo le ngala vai bel che khatizat kan mu to lo turte ten interest payment te po kha iveila ma thu tenan rul to ber kha chuan kum khata ngatinge revenue expenditure ava pungve anti kha vai bel che zali som kwavel chau khan la rul ek eka tuna jon vai bel che zakko chuang kan rul don ta ni khang dang lam na zong zong sum sen so hau tak tak ziate tin department tam tak roi lek lek to om post feel ngai tam lu tuk to ang chi te chu tiang bokin adc te an liability tam ziate har sadnan to na sat ziate le Mizoram second finance commission recommendation angan mulo ziate kami pelama deficit grant pechunga kan sarkar limte he sarkar alo piana vaibel chia engzat nge kan pek ve phal kha vaibel che zanga som pani vel kan aloke sak phal tro kan ei kha voine chon zaruk somriat pakwa kai ta der mai kumni chum chung leken khang te kha resource allocation chungchang-ah te mason na semzai le in kashia mlf fanati punte chu kan soi lowanga chumi pelama hian kan soi fu lo deu to khi omin kashia pension kan hanti mai le other retirement benefits te voine chon kan budget kan thlir chuan za som pali point paruk don a eita amaro chu khang te ka han thlir ta ula ma ngai tu chuan sang somni pathum kuma khan kum khada vai bel se sang kha zakwa som ko pasari ve lakala voine chon sang ni zani somriat pathum chuang alo ni ta nilo sang ni zanga somruk pani voine chuan pension le other retire benefits a kal don ta ain thauna ringot po hi tam tham tak ani to ni vai bel se zaruk chuang ani khang zong zong lo thei lo na si he sarkar na chom tivek thei chung sia eng wangin nge he sarkara hian ama ways and means advance te khatizat an lak laya lak ve taklo ama ka chon kan shiani tro sangli somni pania overdraft tum ni kan toka sangli somni pathuma ni thuma voi ni kan tok lea sangli somni pathum ni lia pension voi riat tum riat treasury khar ngai lo chawin kan omani kha sungji ga pani page zpm sarkar tirte ni soma upa khan voi ni overdraft alu pui ve ani kha amar jo sarkar thar lo pianga sangni somni pali ni nga tum ni chia chu atla thata overdraft voi khatma khoi ani ve talwa normal ways and means voi ni chia akum masa chia khan voi som sari chuang lak manane tun sarkar kalai mek tun financial year kalai mek a hian voi ni thleng in normal ways and means advance voi khatma la lo ti te kan thre zel te hi enkol na thani jok don lom ni ti ka kan sei duwa hetiang ani mek lai hian in kan borrowing sate po hi kan soi thwina ama kan leiba kan puk dan chin zong zong te kan soya saski te po kan soya adik reng mai sarkar ma sa khan lekha basaklia mai anilova eng vain nge vai bel che sanga kum nga badlai kha saski kha vai bel che sang khat jani vel or amu ve nei kha he sarkar tharte hi chon kum ni chu in vai bel che sang thum zariat vela be sei der to ne apung omlo apung om chi ya be sei na khan soi du chu borrowing limit hi sang ni som ni pathuma khan sarkar kalta khan vai bel che sang khat jathum som paruk apung om chi kan ti mai market borrowing kha lo nei alo la fel dei to sang ni som ni pathum som ni palia vai bel che sang khat jani puk turina in ruwa mana a estimate sarkar thara lo pianga chu zakwa som thuma ta thata zawk chau ani chumini wa chuan sang ni som ni pali ni nga khain thir chuan sang khat jani tangin sang khat ja som saria open market borrowing atla niama sang ni som nga ni nga ni ru ka phei chuan sang khat ja som nga atla niama kumin budget khain thir le phei chuan open market borrowing tur khan sang khat ja som ni chia dani tani apung om rol tu rakha atla niam zonga kal thei heti khopa mamona apun tol chunglai si po a management lam ati thei don ka chuan a local thei view mai ti kha soi lang chiang viawin kan chia khang te kha pu speaker an shelo nge an shedu lo der ti te ero chu ngai tuana akal thui viawa tin kan sum man na ko nga po hen lo thei lo na wanga kal hi kan thir chuan agri and light sector kan ti big economic sector chung big ate pho ni yang a percent hian kan soi thina mi puitan hriat har thina kum sang ni som ni pathuma khan economic sector khan revenue expenditure kan ti akha vai bel se zaruk pathum chawani
voinia chuan kan budget book kan keu chuan revenue sector economic services atan elebara mason natan vaibel se zakwa somli te emaw omta chutiam bokin social service sector ka kan enle chuan he sarkar chu investment na tiani chuwa investment a chuan education a zirna investment na tina sem maya kumsang ni somni pathuma zirna a sangkhat zathum somli pariat cha vaibel se sangkhat zathum or zirna ta na man lai khan voinia chuan zirna ta na kan sen so tura chu vaibel se sang ni zani som pani lo tling ta ni chu ni lo me investment kan ti dona mi puite ne na kan shil dan tur hei ba ka krisel lang ai poi mozia a healthcare ten soi ma se khati lo zong khan ke chuan ka soyang kumsang ni somni pania khan somni pathuma khan healthcare tan hian vaibel se zali somnga pali che dani ma se fo innia chon vaibel se zariat pali le noi som sari pariat dani tani heng hi me puite tan ni lo lom ni heng kan soi sang te kan soi nu apo hian pu speaker hunawa mini somni chong soi kan tm lo tura chon ngai la soi turi tam khop maya amaro chu heng kan sum din mun kan soi hian hunina dai don chuang lova kan way forward to omani voinia hen he budget hi thaber ti tingam pon chuang kherlo mai thei amaro chu realistic budget kan heni kan finance minister in ti tong khan voinia kan gsdp kan projection hi vaibel se singli sang thu mai hi tun financial year kalaya kan projection sing thum sang ru vaibel chi hi kum sang ni somni pakhata khan an lo project dai to ni chu enge kan ti chuan estimate projection a vaibel se sing chuang ten actual aron tlata sing kha sang ni ten aron tla niam ta atiran estimate a chuan deficit te kha lang moi khop mai 2% 2.1% 2.2% antia a realistic budget aron chuaka a budget a chu 6% fiscal deficit chu khi ta zuan na zuang leta pathian zara an duangin suban mang thailo mai po kan lawan ni ve thei trok ni ka ngai dewa an estimate tang te pe chuan mang sela chu ke ni ta chu chen ngai na om lo tur tiang deuh thawani a to pa kan ngai poimo chu pu speaker ni hun kan da reilo tura ngai ta ila kan ma mo ber chu ni china kan soi tong khan saski te po kan pu ka digreng mai amai ro chu kan man nei ava in thau cm vai bel se sam khat zathum an pu khan engeti kha vai bel se zani somthum pathum an tilaps an ti tum khan vai bel se zani somthum pathum mang khan nasi nasam khat zathum somri atan sem darane chu capital expenditure aniam asset siam na turaniam he sarkar ave thungero chuan vai bel se sangthum za sariya man nei thiru la project za nivel or chawalane danan zokim to bera vai bel se ni thum man khan sem treu ringot maya voinia chuan vai bel se som kwa somria za som ni capital assets return on investment nakina thang thar lo lom le turten kum som ma nuwa thok chuak thei turin investment he sarkar hian ti ni in ka muwa chu mason na lo omzia zawk chu ni in ke chuan ka ngaya adot le chuan labor chungchang-ah debt management ero chu mason kan ngai hle heng zong hi a realistic zong in kan that lo na te an hantar langam hi kan finance department te an fakom hle in ka sia a top tak na kan du chu tin tax effort revenue effort kan ti la ya kha voinia chuan kan tax revenue chu apung na sakhop mai amaro chu kan non tax revenue ro chu pung manglo enga tinge kan ti chuan kan hun len ber chu tuile electric bill atang te na nia chung tuile electric bill at chu mi pui ma khuanga in an spending power an purchasing power ti tamna atan voini thlengin he sarkar hian budget ta ti san na alom lo hi alom om katile boka heng engeni mi pui budget kan ti mai heng te awang hian tax lama te revenue han khai kan tur lama te tax le non tax ate malak na tur tam tako mang chu tiang ko nga chuan malak na po tam tak nei ti chu kan shet mek kha chu takan soidu chu leiba boka khana to pan soi fo chin la ya chu kan total revenue receipt atanga leiba kan la mungai lo ti kha ivela ma chu kha kan congress mla zom takha na soya pu speaker मैं इन पेलता है जो थे sang ni som paria som pakwa khan sarkar na to po khan un revenue receipt le un outstanding liabilities kha enza de orengani voinia sarkar na chel mek tu hian akhum ka hello but leiba atam zo kala hello ka ti ni ai thluk tlang ani chon chu dang ni se atam zo sang ni leiba som ni tam pathum le sang ni pu speaker min lo ti boya wangin toite
สังนิสมนิปฐุมนั่นแหละสมนิปลีขักันเอ็นชวนสรการกัลตาอินเฮสรการเลบานุเชขักันเอ็นชวนข้ามีกุมา total revenue receipt ข้าอาสุเลบับเตลโลซุมปุกเตลโลว่าอาสุมโทชัวจงจงข้าไว้เบลจะสิ่งขัดสังขัดจลีสมปลีอันนี้ลายินข้ามีกุมากัน total outstanding liability กันเลบัตลิงโคเมโรจุสังขัดจลีเลสมเรียดปนีนี่จู่ๆ data เฮียนอาศัยหลังเวกกันสวยกิมดูโตง่ายสิแล้วว่ากุมมาสาเตกุมงักลตาเตค่ะเฮตียงอันเดียวังเฮียน GST collection ให้รอชวนสรการินมาลักนั่นเองเมติกันเชียร์ดรัวลินว่าแต่ก็เชื่อชัวร์เนี่ยอันรีซีฟก็สิงขัดเลยทีอ่ะจนอัน liability ก็สังขัดเลยทีบอกสิงขัดสังนี่เละสมเด็จปณิผู้สปีกเกอร์กัดตรงส่วนแล้วนี่โดนจู่สิงขัดสังขัดจลีสมปลีอัน revenue receipt อันนี้ลายินliability อะค่ะสิ่งขัดสังนี่สมเด็จปนิเฮสรการธรานุเชียนี่ข้านุเชียชันขัดทิลดังวังนิลวินเฮสรการin investment แล้วในเวชามกันเลบาจังอาคุมตินซาดุลีตัลดาง่ายอันดาทลิงโคมาค่ะไว้เบลเซจานี่สมรุปปรุกอัลชัวกะจุมีบักไว้เบลเซจาสมมาอัลชัวกบกะไว้เบลเซจาลิชัวงินเลบาค่ะเรารู้เทนโซกันนี่กัน state investment จังอินข้างซงแต่ก็ใส่ชัวเวกอัตรูเลมเพจก็เชื่อแล้วว่ากันโดนใส่หลังนิตาเสละเด็กนี่รับเปลตาโอเลปูสปีกเกอร์อัตตบตักนะกันใส่ดูชูเฮ GST collection จุงสร้างอาเฮียนมินปูเลทีนะ GST หลักเนี้ยมันตีอ่ะ GST เสียมชวนอิน pre settlement และ post settlement ปอนเสียมตัวนี่ pre settlement เฮลัยกันเกี่ยมันนี่ state ช่วงกัน GST collection บางอ่ะกุมมาสาอินเยอรอนเนียรักันเดียมจบเดียมินโซฟูเทียนินอันนี้เนี่ยดิกตะกาชวนผู้สปีกเกอร์เองว่าเองนี่กุมเล่กุมมาสาขัน GST collection เนี่ยกันติชวนกุมงั้นเลียมตาขันมิโซรัม GST กัน collection เร่งอาเฮียน top 10 GST payer เทียไว้ contractor มิโซรัมสรการสรพอนิโล central sector scheme ด้วยรอนทกเตเปกเวกันนี่จูมีแต่จวนนั้นนานโซเวกโตไว้กินเฉียเปกตัวนั้นในโตโลอันเราสุดสวยชัวร์เราไว้กันตัวนั้นนี่ที่ข้าก็ใส่เตลดูบอกกันนี่จู่ๆจนี่เสร็จละผู้สปีกเกอร์ผมจีรัวเราอันนี้ตัวน่ะพุทธิบิสิลเวนซุงอัตุสวยค่ะผมจีรัวเรานักนาที่มาสวยสักสวยให้คุณนักกอล์ฟวิ่งไปผู้สปีกเกอร์departmental ตำแหน่งที่สองเราพอดีเช็คกันไงตอนนี้แต่เช็คโน้ตข้อมูลกันเลเวลleader of opposition อายุข้ากันละคนเลยตุนทุนกันบัจเจตอาบิกตะกินเซียมบัจเจตผัดกันสวยฮิกันสวยได้ยังเราครบไหมอ่ะไอ้พวกนี้เสละที่เองบอกเฟลโลเดี๋ยวให้โจมันดีที่อาหูเทงกับเสียเองพวกนี้เสละอะไรตักเสลตัวเร่งง่ายเตละประคัตน่าก็สวยดูชุเนี่ยลีบาที่บัจเจตอายตั้มฮิกาเรขาดครบไหมอ่ะเฮ้ยมีฮิจุทิลซีเรียสตักนิ่งกันเรียกันบัจเจตเอสติเมตอายลีบตั้มฮิตั้มนั่นละฮิเจงหน่วยไวเบลเซียสางนี่เลยเรียดหน่วยสมนี่เลยปฐุมเนี่ยผู้สปีกเกอร์กาเรขาดก็ไม่จู่บางส่วนที่มักตักเหตุนทุมาจนกันเฮาสาเชงดีตีกันสวยตุริมริบันนี่ดังเลยส่วนเนี่ยเฮาสิอันนี้ที่ไปโดนพอเฮียนหุ่นเฮียนได้แล้ววะตัวนักมาเสียทุสวยตะโพกะทอมเวียวหลังดีกอมเวียวหลังมาเสียตักกับ practical เลยที่สีโลกะเอาอมตานี่จู่บางส่วนทรากติดันจู่เฮาชูให้ชวนกันอินเตียแล้วนะมารอชูนักกินอาหารเฮ้ย University ชุดปุ่นอมเตปกันเนี่ยตีนกัน University ปุ่นละบาเตปให้เตียลับปังอาติมีบีเขียนออกมาจุงหูชวนอินเองโมฟอรัมอันละเสียมตัวร่างไงเตละข้างหูข้า authority อันนี้เป็นอะไรออกมาเฮ้ยนี่ legislature หูอินะกันหันเครียดเหล่าเฮเองโมตักอาเคบิเขียนออกมาจุงหูทุเลลาจูวันนี้เห็นผู้สปีกเกอร์กันไงจานเทียมเขาก็ดูก็ไม่ติดค่ะกันสวยดูอันนี้จู่ๆอภัยหมอเขาเป็นกระเริงอันนี้ขัน authority เด่นที่เราสวยที่ตัวร่างไงเตละเป็นอาริมที่มินที่ปฐุมป่วยหมอเดียวหันสวยมาสักกันดูแลลูกกระชูถ้ามีการบัจเจต general discussion ตานเฮียนิน
appointment ka sia hi ti zawk hen ka soilo ka nga kum sang ni le som ni le paruk som ni pasari budget hi deficit budget ani tlat ani hi chi pu mangu deficit budget ani asan chu MNF sarkar hun sang ni som ni pathum som ni le pali budget deficit anga alan lai khan 2.12% of DSP chau ani lai khan in 2025 to 26 BA deficit issue 4.58% of GSDP akai chhota ni hi kan soi do di tin chu mai ni lovin 2005 or 25 to 2026 area phe hi chuanin 7.58 GSDP akai chhota dor ani hi thilmak tak ani chu bang chuan hi hian atar lan chiare mem chu engemaw zawng khan lo la lutuk lo bala kan sarkar hi sumen kolna financial management lama hian athiam lo je hi chu alan tir shim shimani ti hi he house ahen kan soive do ni padina chuan kum sang ni le som ni le paruk som ni le pasari sarkar in rail bolna revenue expenditure atana sumda chu za 82.53% of total budget ani lai khan mi pui chan vo hi atle me mai mi pui chan vo na thora tur capital expenditure hi specific de win han soite la 17.47% of the total budget chau kha da ania so mi om je chu ZPM sarkar hi ani pui chan vo hi angai tha ani ti hi pu speaker a figure tang hian chiang khom mai ti kha kan tar lang le du ani adang le chuan kan CM zom tak budget speech mande kan le kan ngai thla ka khan kum sang ni le som ni le paruk ti sari BE social services sector atana sumruwa manna chu cheng vai bel chia sanga somruk le pakwa 0.27 nin kumin hey financial year alaral lo deu kumin thinga soinga sang ni le som ni le panga ni rukruwa man cheng vai bel chia sang li le zasari som li le pasari 0.24 ai hian zaruk som sari le pariat parsenin atam tin hausa khan asoi tlat maya hi hi ti solution na kina correction ni pese ka du khop mai adik lo tlat hei chu a fel thei lo mo hi thu bel chian dol lo ni ka ria hausa soi ri ka ni sia kan tar lang ve hrim do ni chuan financial management te kan ti thina heng ba ka hian emaw thilpui mo tak tak sarkari na kan malak na fiscal deficit ti tong kam te revenue deficit ti tong kam te hi ne kan han soi thina thil dang le kan soi do chu pu speaker kan sarkar hi sumen kol na kong a hianin a hlo cham le cham lo chian na hi ate phung bi khaoma chumi ni lo helaya in pong puin nial vak vak hi a fel lowing ka chu wang chuanin til pakhat chu hemi FRBM Act 2006 amended kan ti kha Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2006 khanita khanin te phung ania chu te phung atang hian a chiang thina hi kan in en na tur kan dar thalang poi mo tak mai ni ti hi kan hria tangai ni pong potia soi pop pop hi budget discussion hi swarin pu speaker a fellow ka ring ka hria mi pui mi ngai thatu te adik lo zong kan kal pui thei pakhatna chuan fiscal deficit hi target ang chuan GSDP 3% ai sang tur ani lo lain 2024-25 5.6% alone today chuan 2025 to 26 area khan 7.56% anile today meni hi chu kan hriat chian a poimo adang le chuan hey 16 finance commission in saski borrowing hi
3% target chung lam ni turin ngai tha thiam na siam ma sela heti chung hian target ai sang fik an la di tlatani hi kan hriat ka du adang le chuan revenue deficit chungchang-ah hian kan fiscal rules waya mani phak bak khosain kan sum har phak bak ka in rel bol na ti len hi revenue deficit din mun ani ei kan chian poi mo khop mai kan sarkar hian alemin budget estimate ta surplus nei tur angin asiam deu zia maya hi diklat ama bill budget apar nuwa actual le revised estimate alo chu meu chuan revenue deficit a min lu puizia thin ei chu lai house rei tak kalo om to na ke po ing ka ria kumin kan budget estimate in po hian revenue surplus nei tura serious low taka exercise mai thil hi atam riau hian ka ria pu speaker hetiani chuan deficit a min lu pui le thobin ka ring tlat ani chuan soitel du kanei chu kan sarkar chung khan covid kumti lawa chuan kan surplus tluan chuak thakin ka ria hi chu dimension re du hrim chuan leiba tling khom chungchang-ah hian outstanding liabilities pung chaklu tu khi soimam chi animi alo sarkar kal to ten FRBM Act phutangin akum telin anti thiam char thina kum sang ni somni pathum somni le palia GSDP atanga te a 37.9% ani man to lain 2025-26 a meu chuan 42.6 a akai chole dei to ni ei hi uluk takangai to ngai chuan kumin sang ni somni le paruk ni sari atop le meu chuan kum thar tu tinan chu 43.6% ani to don ani a projected percent akha achut thei ei hi uluk dawin kan gai to poimo heng te funga tanga te chuan kan sarkar ho tu te hi eng ti kong puin in soi ro pui thinwa ila te fung mit atanga te chuan sumen kol na hianin kan hlo chabani ti hi ipum nga mangu chu kan hlo chamna tang chuan eng tin nge ni opposition ten en te po hian helai hi ngai tu tlang te ngo ti hi re lovila kan kal thain ka ring ti kha kan soi do ni